Сәлем достар, біз бүгін Туймазы Татар Дәулет драма театрында не үшін деп ойлайсызмы? Бүгін біздің мұнда актерлық дәрісі узачак. Аны ise Башкортстанның халық артисты Маргарита Сидорова өткәрәчәк. Киттек. Кәйф белән елмаеп үткәрик дәресне. Яны кызлар, бер нәрсәдән курыкмагыз. Монда сезгә беркем дә комачауламый, сезнекеләр барысы да сезгә таныш. Мин дә бит инде актриса буларак, siz meni аңларга тиеш, siz бит сәхнәгә чыккан кешеләрдән үтенде. Бармы? Барыгыздармы? Сәхнәнең нәрсә икәнен аңлыйсызмы? Матур итеп басыгыз әле. Бер селтәнмәй, үзегезне матур итеп тотыгыз. Сәхнәгә чыгар алдыннан һәр вакыт артист кеше үзен әзерләргә тиеш. Шулай бит инде, төрле күнегүләр эшләргә тиеш, шулаймы? Менә сез үзегезне формага китерергә тиеш сәхнәгә чыгар алдыннан. Сөйләшергә, үзегезне әзерләргә тиешсез. Артист булмасагыз да, сезгә тормышыгызда бу бик кирәк була. Сез матур дип сөйләшергә өйрәнерсез. Матур дип үзегезне тотышуыгыз сезне матур булачак. Шулай нәрсә чыктыңыз бит әле. Шуның тулыгын тәкъдим итә, оңягыз китә шулай. Һәр вакыт сәхнә алдына чыкканда бездә калдыгыз. Шуның өчен важный бит бу, уже зажим дигән әйбер. Шуны убирать, то есть снимать. Бит күлләр бар. Кулларны күтәрәбез. Мені сізге көшетен сұрап қатырыңыз. Сузыларыз күшке. Басарыз қояқышыларына. Жау басып көрлеріз де өрлеріз көтіға көпілі мүмкіншілік бар. Жау әкіреңіне, мені өзінен кештігіздің дәймі, пұлшықлары. Башлашылар түші. Шынасы дірсек түші. Шынасы пұл әкірме түші. Шынасы бүтіней пұл түші біте, ояққа басамыз да борш түші. Шынасы әкіріңе де өте осқатаға үйлер. Көпілі возможность бар сіздің шының қатылы. И шынай деп осымен тұрға керек. И борш наша үйір. Бүтіней де шулай деп жұмшақ тұрғасыз. Шулай деп сілкініп тұрасыз да, шынан құллар бұлай кете, қырға борш түтіне. Bütün tel yumuşarık atmış, anladınız mı? Benzer işlep koyuyoruz. Biraz düşürmeliyiz. Evet, düşürmeliyiz. Aha, свободно yürüyebiliriz. İlkin yürü, değil mi? Parmaklarına yürü, parmaklarına bir nese şey yapınca. Ekrimle navayha yürü başlayınca sıkına. Ekrimle yürü başlayınca bir parmaklar, bu yaktaki parmaklar sıkına. Gitti. Onu kaksın yapıcı bildirimler, да? Ha bu yakka koştu, bu yakka koştu. Ha gitti iki koldaşlar. Молодцы, давай, haydi dedi. Gövdeşli. Vabodaları atmış. İlkinde çıkarırız müziktenler edin. Mına şulay. Gitti ayaklar, kollar. Üstüyanında askat düştü. Mına gittiler, bileklerden kollar. Boşkın sıkkine, davay. Yığılgalım değil. Yığılgalım değilden geydeşliyiz. Bu levый, su ayağıymış. Çık kaçtım. Onu kurtarıyoruz ki. Bu su ayağını kurtardık. Nasıl uporlu yapkalıydı. Tortularız. Bunu kurtarıyoruz. Basıp durmuyoruz. Bu kolmaşa sıkınıp durar. Şurayı zaşmayı. Hadi yapınızın şuşulaydı. Razine укол, чекайте укол. Правой рукой. Вот представьте, как будто я вас тяну. Правой рукой, руку потяну. Он надо идет как создала. Как хотите? Как хотите. Как будто я ее вот так тяну. Нет. Тяну. Вот этот ощущение даже, как будто я тяну.
Әйдә, тартыл. Хәзер икенче якка тартылабыз. Уңга шул теш кала. Вот, Кышкыбай! Громче, это должно быть, насколько вы возможно кышкыратышсыз. Кышкыбай! Оңдадыңызбы? Так, 3-4, башладық. Кышкыбай! 1, 2. Шушы арада сіз круг, тугәрәк шаратыңыз. Білесіңіз, что такое тугәрәк? Круг. Представляете, да, форму круга? Фигуру. Оңдадыңызбы? Сіз шаратыңыз круг. Мен шыртаған арада. 1, 2. Круг болды ма? Болды ма? Вот басып қалды шында. Егер екінің отмасында. Мен сізге задание беремеймін. Сіз шушыны мысленно ғана өзіңізді башыңызда іске түсіріңіз. Шушы состояниені үзәріңізді. Өзіге туман. Туман нәрсе екен емес, туман. Вот представить, что такое туман. Күлмә. Туман. Яңгыр. Іске түсіріңіз. Мен яңгырмын. Өткен поезд ұшы. Поезд кетіп бара. Поезд кетіп бара. Представили поезд, который проезжает, шум поезда. Время! У меня каташ! Суя каташ! Нет! Не останавливаемся, бежим! Ау! И дальше бежим! Ремна! Очень дорогой маленький камушек был у вас. И вы его потеряли. Как что петля для сразу волкан. Понятно? Ага. А что зарезали? Магазинға кіргенсізде екен емішті. Сіздің опайыңыз юғалған. Мына қазірде шоқыңыз. Біздейді. Біздің актер хөнәрі из чего состоит? Из упражнений, күнегулерден. Шулай бит, балалар. Шуның өчен сезнең менә шушы менә бу хәрәкәтләнү булырга тиеш көн сайын. Көн сайын булмаса, һәр вакыт. Әгәр дә сезнең теләгегез булса, актер булырга. Әгәр дә булмасагыз, сезнең тормышыгызда кирәк нәрсә ул. Ялап күрәсез. Biz kışkırarız, nece ketip çıkarız. Özümüzдің тауыш, сіздің звук, звук. Бар жерде құяш қағат. Шулай, посылай. Анадыңыз ма? Сіздің құяш ішітсін үшін. Әйде ашытсындар. Садис! Рустам! Айнур! Гузель! Ольгия! Самира! Айгүл! Шуның белән безнең дәресебез тамам. Санаулы вакыт сизелми үтеп китте. Укучыларның хис тойгылары ташып тора. Безгә осталык дәресе алып барган Маргарита Евстафьевнага һәм шушы театрның директорына Руслан Рәфисовына без зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сезгә иҗади уңышлар һәм без сезнең белән саулашабыз. Сау булыгыз!